Eto ljudi, ovdje Limun, sa mnom je tu Karlo, moj Aran. Danas ćemo istraživati nešto što smo sinoć našli, gor neđe, tako da ćemo hodati tamo ovo isto kao ne. Joj, vi cukici! Ja, meni! Mogu samo malo... Nije to naš, da vidaj ga! Doć, vidi ga! Beba malja! Vidi cuko mali! A beba! Je sladak! Uzmi ga slobodno. Romane, da znaš da te gledam na kanalu. Drago mi je, vidi ga! Ovo je slađi od Konga. On je slađi od Konga, jebote. Aron. Kako sladak, cukica, evo ostave za prepašten. Evo idemo mi, dobar dan. Uglavnom idemo mi, šta je glavni razlog ovog videa. Ali tu. Tako da vidimo se tamo. Gdje si Kinkel? Pozdrav Traje. Hoću Raju, pozdrav Raju, ali već pritura. Imate pozdrav od Kinkel. Jeste zeba, ne? Jel da? Vidimo se Kinkel. Ljudi, stigli smo na to mjesto. Kao što vidite, ovo je neka napuštena zgrada. I našli smo ulaz napokon nakon 16 minuta traženja. Znam da nećemo ništa naći, ali sama pomisao na to je creepy. Jabota led, hajde uđi. Ti majke, dođi Karlo, nemoj da vidjeti. Kada ima neka voda. What the fuck? Vidi onoga voda. Čekaj, sad ću prebaciti na prednju. Ok ljudi, kao što vidite ušli smo. Ovdje je nešto bilo, ovdje trenutno kapa voda. Romane, šta ako propadne krov? Vidite ovdje kapa voda, prokišnjava. Da vidimo šta još ima. Ovdje se sigurno ulazilo, kao što vidite ima piva i svega. What the fuck, jebote led. Ima neki jastuk, ovdje je neko bio, jebote led. Romane, čini se tamo, dobro. Jebote, gledaj, ovdje ljudi žive, koji kurac. Šta misliš, neki nam beskućnik sad uđe, jebote? Vidiš, tamo je neko živio, what the fuck? Šta je ovo, jebote led? Šalim se. Čekaj. Čekaj, ima ovdje nešto. Ovdje je bio WC. Šta je to? Ovdje je bio WC, kao što vidite. Što nisi imao gledalo neko i mi tamo dođi. Ajde dođi. Jebote, dođi. A ti majke. A ti boga, šta je ovo? Ima tamo neki prolaz. Dobro, ovdje nema ništa. Nema ništa posebno. Ja ću vamo. Ja ne znam. Aha, nije to ništa. Ovdje nema ništa posebno. Sad ćemo svi dole. Kad preš preko ove vode... Čekaj, šuti. Aj šuti, čekaj, ima ovdje. Ima tamo stepence. Pa tu ostalo. Ali čekaj, ovdje je previše mokro, ovdje ćemo... Idemo ovako tamo... A debalan, Karo, ne igramo parkour sad. Ali mogli bi nekako, vidiš ovdje, pa tamo, pa tamo. Šta? Pa to sam tu upravo rekao. Ne znam, nekako mi ovo sve nekako shady. Jebote led. Što propadne sav krov? Aj probaj, sam probaj, aj još se uopće može. Je li puno mokro? Da ti izgleda Romane mokro? Malo. Ima ovdje suho. Čekaj. A koliko vi čestica lete ispred kamere, jebote? Isto snijeg. Aj probaj. Nisi valjda uspio. Jel toneš? Ne. Jel možeš? Jel se uhvati žavu i onda parkour skočiš se... A ništa, hajde. Oh my god, Karo, ne možeš, ja. Idemo. Ne znam, nismo nikako ušli. Ovdje skroz. Nema nikakav prolaz dalje. Ništa ovo sam se... Ovdje ima jastuk, isto moj jastuk, jebote. Ajmo krst jastuk. Da nemoj fuit, hvala. Mi smo ovo slučajno jučer ugledali. Čekaj, ima ovdje nešto. Možda se može... Čekajte ljudi, sačekajte. Možda se može ovdje s ove strane ući. Ovdje je zagrađeno kao što je... Eno tamo! Jel vidiš ti što ja vidim? Ne, nemoj da nas ljudi vidim. Šuti, ajde uđi. Jebote, može se ovdje ući.
Šta je ovo? Može se ući. Ovo je creepy, jebo. Oš ući, Karl. Hajde ući, ja. Koji kurac. Ušao sam. Evo, ovdje ima neki bobica. Jao, meni ljudi, šta je ovo, ej. Mi smo retardirani što ovo radimo. Ej, samo tiho, what the fuck. Ali ovdje je bilo ljudi i ovo je razvaljeno. A kako izgledi, gdje ćemo bježati? A kroz prozor jebi ga. Vid vamo ima nešto. Nećemo tamo ići. Otićemo, sve ćemo istrajati. Sad ćemo se vratiti, moram sam pauzirati video da mi se... Okej ljudi, ako nam se što desi, bar imate ovaj... Vi tamo ima prozor. Pa Karlo, to je onaj prozor. Ljudi, mi kad smo tek došli smo na ovaj prozor. Mislili smo se, nema šanci da uđemo kroz ovo. I evo naš smo ulaz. Samo ovo ide. Jebote, šta je ovo, neki volan? Majke ti, šta je ovo, jebote li? Vidi ovo je razvaljeno. A nemoj srat. A, Bog te pogledaj. Znam, vidio sam. Ajmo tamo, moramo sve proći. Ne moramo sve proći, ko kaže? Joj, Karlo, šta je? Kakav je ovo vlog? Vidi ovdje, ovo su na vrata što smo jučer sa Tomović učili. Nemoj me zezat. Hoćemo gore? Čekaj, prvo sve malo velike. Ja se bojim. Idi prvi imaš blic. Čekaj. Dobro, ovdje nema ništa posebno. Sad tu neki znaš više. Dobro, pa naj dođi. Ovo nije pametna ideja ni malo. Pa stane vidimo lampu. A ne volite vam onda vidimo. Neću, dođi. Sačkaj, ovo želim. Sačkaj, volim. Jebote. Ja gore ne idem. Ali ovo je nešto bilo, da mi je znati šta. Nije nekakve torbe sa robom. Nemoj dirat to. Pa dobro, nije dirati. Hoćemo gore? Ajmo. Ajde. Jesmo mi retardirani, jebote, ali... Evo, ja se bojim. A Romane nije siguran. A nema ništa gore, nećemo gore ići. Da vidi. Čekaj. Šta je? Tu sam. Htio sam ti pobjeći, ali eto. Ovdje je razvaljen krov. Ljudi, mi ćemo sad izaći odavde. Ovo je bio fun experience. Nikad nisam ovako što istraživali. Nama je bilo malo dosadno. Nisam imao kontenta. Sad kad se dodavimo epizodu. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ovog fun experience-a. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro i čao.